Yendoda ungubani igama? Ngithemba. Yes Themba. Wenzani empilweni? Hayi, ngento impilo sehlula ngiyayeba. Lapho uyatshontsha. Okay, utshontshani kakhulu? Amafoni ngiyasearch. Uyasearch ebantwini? Ababehamba estreetini? But ngokuthi ngihamba out ngiyavula izimoto ngesikele. Awungixoxe nxa ulanda umuntu yabungeza ukuthi ngeke uzakuchalo umlanda njani? Ngazinikela nxa usokunzima eZimbabwe. Yeah. So ibunzima lobo kwenza ukuthi wezenje. Kungasikho lokho vela abanguyenzi. So ngiyasebenza. Ngawu lo umsebenzi ayasebenza. So nxa ufika lapha emuntwini ufika wenzeni? Emuntwini? Ngiyakhangela ukuthi utho kumama. Emntwini ongumama? Uthathele umama kakhulu uthathele ubaba amafoni. Ngithathele wonke umuntu angikhethi vele. Wenzani wakhipha ingqama? Hayi. Hayi vele ebusuku ngihambe emini mina. Okay, emini ngiyakwanisa ukumthuza. Ngithi ibhanti lakho leli so. Bese ngibamba ibhanti lakhe. Ngiyabe ngikhipha ifoni kwabambi wayilethe. Azibone ngaselayo. Ususenza usucatsha. Hayi ngiyahlala duzane nezimoto khonapha. Ngapha vele uJali ukama abajelanga ngonanzelele. Bananzela sebekuletha le. Bananzela sephambili ngingasegadi emshovini. Ukubona konke balalo. Right. Ezimoteni lapho wenza njani? Uthatha isigelo? Ngithatha isigelo but sesilokunye esivula ngakho akhesi. Livula njani? Siyabaza bekuyana. Vele singathi isigelo isovele sisaqalisa ngaso. Ufike ngaphi lapho ungena khona ikhiye? Ungena khona ikhiye. Singaqakamisa sokuchibilisa. Ungaqakamisa kuyachibilisa? Ungaqakamisa kuphezulu yani chibilisa sokuvuleka. Sithathane imoto, sithatha into eziphakathi. Special sithatha isikhwama. Okay. Ama-rate ezimoto kasathisa. So bazabe ugijimise wena? Lokutshaywa sengingaphendukela khoma. Khoma? Ngatshaywa eNamibia ngapho singabula. Uhambe eNamibia? Lami ngiyabhodabhoda isikhathi esiningi. eNamibia bakuxoshasa kuhamba yini? Hayi, vele ngabona ngabantu abana amafoni labo abenza ukuyana ama-public phone labo abawutela futhi ufone so ngiyambona mina ngivula ngithatha izinto emoteni wayekhuluma wena wawusulokhu umile khonapho? Hayi ngathatha ngabe ngichaphela ngale window kula abantu bahle bandilandela ngizobe sipsipsi ngazama ukubaleka ogijimisa ngahle ngabatsha ukhwelo ngahle ngathi 250 Othozi 250? Ngahle 250 vela wakuganda kankanda ukuchanga yikho sabanxeba la yiko lo? Yebo. Wasuvukela nga esibhedlela? Ngihamba ku-intensive care khona ukuchanga namathi? Ngitshanga manje nami ukuthi bantu babenchangani awukwazi nabe ngiqamba amangoma vele ngalenja ngathuka mina sende 1 week ngiphuma esibhedlela. Wasubuya wathi waphenduka ekhaya? Hayi bangikhipha ipassport yami wasangiyinja beyibhale kanti ukuze ngabe ngaphuma lapha ngahle ngabaleka ngaBotswana. Wathi wabuya la? Hayi ngathi Botswana ngabona ukuthi ngabuya lapha. eBotswana kodwa wayenza same thing futhi umbadlesa? Uthiwa vele inono nguphinda. Kodwa nxa ulapha kuphila kunzima la kuyaphileka kodwa? Vele ngithanda emashoneleni ndiphila vele. Emashoneleni ndio uhambe? Amapholisa abangananhlupha. Wasebekwazi? Angazi so vele ama-photos ami amakhona. So wangena ejele kodwa? Mina ngakhulela khona vele ngincane. Dala labantu usathanda ukumemeza kwezomgido labantu. Wena vele vele mina ngisesemncane ngisathanda ukuzompuka iziphawu ngincane. But uzakufa phela uzakustopa nini? Vele sengifuna ukustopa but ibhizinesi manje ngasenda iziyabhloka. So nxa unomuntu ongakuncedise uyavuma ukuthi ungastopa? Ngiyavuma. Ukasebenze kuhle? Ngisebenze kuhle. No. Okay Themba siyabonga.